Makul. Dada. Ruhsat koy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Jastarmi? Siz bu Jumush bo'yicha keldinglar. Jumush qilamiz deb. Shu sizda jumush qoladi degandan. Alamiz. Rezumeng bormi? O'shol buni ko'rsatdi hozir. Berdi. Kameshik bo'lib ishlabsiz-da? Сварщик bo'lib ishlabsiz. Yaxshi ishlaysizmi? Ishlab kelgan, buni yaxshi ishlayman. Bizda jumush deganlar ответственный jumushlar bilesizmi? Ha, jumush bilaman. Yaxshi ishlaysinmi? Добросовестно ishlaysinmi? Ya'da emingga arzing yaz. Ha, уже jazaveraymi? Yaz. Aytdi Bizning jumush ответственный jumushlar. O, bilaman. Jumushni tamek tartmay qo'ya olasizmi? Tartmay qo'yalam. Aroq ichmay qo'ya olasizmi? Tashlasa bo'ladi-ku, aroq ichmay. Qizlarga da bormaysan. Qizlarga da bormayman. Canını kıyanga da dayarsınmı? Dayarmın? Ay молодец. Sen de ballar bolsa kommunizmden da bulunma. Hem ne için? Hem içpegenden keyin, çekpegenden keyin, kızlar bilan süйлөшпөгөндөн keyin жашаштын ne кереги бар дейм да. Dada? Assalamu Gelin de oturun. Oturun bu. Hayır, oturun. Dur, sana koşmuş ben de şey uğrayayım da. Uğulbay. Uğulbay mı? Bayağı aytmaysiz, Uğulbay da. Men ayalımdan korkup akırın söylüp atpayım. Ayaldan korkundum desen bütün orup atpay o. Ayalım bilbeş gerek de bütün morgança. Ha? Ayalım bilse uşu arak içkenini taşta demedim bile deyip bana. Dada? Dur ben. Assalamu alaikum. Geliniz. Assalamu alaikum. Salamat. Qandaysiz, Jasper? Ha, kelip qolibsiz. Voy, uyqum qaçıp, tünde uyqu joq, sen ne bereng. Uyqum qaçıp deydi. Hiç uqtalbaytam. Şuga sizge keldim. Bir bala men uqtatып qo'ysiz. Jo'q, bunday qanday aylasin. Uyqudar içseniz bolbayt o. Uyqudar yesen de tap-tapır bo'lmaydi. Şuga sizden keldim. Ne qilsam bo'ladi. Uyqudar içseniz de bolbayt o. Jo'q, uyqudar içmey tursun. Ne yesem de şu tünlü günümden juremde hiç uyqum kelmedi şu. Anda mında qilamiz. To'xtab turing. Ha. Geçinde jatarda yarım stakan süt menen bir almanı jeysiz. Sonu nuktayı sertemen geçeyim. Öyle? Ha? Ertemenen geçeyim mi? Evet. Men esimde kalgandan beri 6 ay burun şu söz aytkan sen. Mömö jemiş menen maloşni tap-takır içpe demediniz bile, jebe demediniz bile. Bu kanday bu? 6 ay murun? Demediniz bile. Sen kızık beytav ekensin ey. 6 ay boyu sana meditsina ilimlerimle ordunda tura vermek bile. Ha? Oy içim ağrıdı da. Oy. Assalamu alaikum dar. Oy. Salamatsın. Tak. Burası kanday? Жақсы. Normal istesen balaları? Жоқ, hazır koya turumuz. Tak, Beytap Vorozbayev. Да. Sizde срочно операция kılışınız gerek. Aha. Sebep degende bir yakta operasyonu dayarda bar joğu готов. Şuға срочно жүріңіз az biz menen операция kılışınız gerek. Ben az operatsiyaga mı? Ne, hazır. Şuға dayar bolsаңыз жүріңіз sen. Құдай бұйырса бар жақсы болады. Operatsiya olsam da koy oturam da al. Asır. Oy. Kızalat bolmasa var ötөт. Жо, акчаны кийин операциядан кийин деле бересиз. Жо, бул сага эмес. Мен наркоз койсоң акчамын санын эсептеп койгон деп атам.
Assalamualaikum. Саламат. Так, assalamualaikum. Beytap Orozbayev. Да. Жақсысызбы? Ой, жакшы болгондо ушул келе берем. Ооруп атат да. Бүгүн даяр болосуз. Бияктарды даярдап операция болобуз бүгүн. Бүгүн операция боламбы? Кудай буйруса. Операция оорбу, доктор? Кандай десем, бүгүн Кудай буйруса операция болобуз. Бүгүн операция боламбы? Кудай буйруса. Операция оорбу, доктор? Кандай десем, эми оор десем деле болот. Бул жак даярдап койгонбуз. Мындай операциядан 5 адамдан бирөө гана тирүү калышы мүмкүн. Өзүңүз тубасыңыз. Ошого мен сизге айтарым, акыркы сөзүңүз болсо, бир аманат сөзүңүзбү, бир нерсеңиз болсо мага айтып койсоңуз. Акыркы сөзүм бар, доктор. Айтыңыз. Менин кийимимди кийип, шымымды кийип, туфлимди кийгенге жардам берип коюңузчу. Always following our. Айтыңызчы. Неге сен дайым арақ ішіп жатқанда өзіңді жумуп алып içесің? Аракты экинчи карабайм деп аялыма сөз бергем да. Арақ қарап, ишенесіз, мени bir ömür уақытым театрда өтіп кетті ғой. Күні түні қаптай беріп театр. Искусствону жакшы көрөсүңбү? Же театрда иштейсиңби? İşte ayağım işteydi. Бүгүнчү жерден чыгып алып, клубка барып bir карта ойнап келбейби? Досум, мен карта ойнай албайм да. Тамеки жегесиң, арак ичесиң, кыздар менен сүйлөшөсүң, анан карта ойнойсуң. Эми мени кечирчи, Кудайым, бир гана кемчилигим бар да, мен карта ойнай албайм.